Yama Ghana fo akwa ba na ye besra se utumrika sa no a ubehia yen e Facebook no so ye the videos and pictures of Hinogan and ye dey kire mu a eno no etime boa emakase bo no nitie ene ne hwe so etime ya akono ntitumrika na hia yen e wo yen Facebook no eso na awehosem a efri asante mantam ba ekire mu se udru eye mpasa so manhia eno eye kuro bako a ewo ahafo no southwest mansi mu asante mantam kire se abrantie bia ne din enya metodwa na emom nimfia wadie de wo mu kirem se wo besen fi hia duasa me no kasa abrantie no wo hia ne kwafri kwa mu wu a aya wehusem ye papa ne nyina no ene se abrantie kire se wakọ Benin nansan akọ akodi aduro na aduro no ne konfo ani dunsi ne ka kire ne se ye tutu a enyawo enu nti honhom bulletproof ani ye de ahye no abra Ghana Armed Forces subscribe bia wo munya na eno na abrantie no efri Benin ba ye no wo ko ne konfo ho ewo mepato empasa so ana waka kire konfo ne se nana twa maniaba wasepia wasese de makodi aduro abosomfo ne nyina ye boys prefect minsuro bia wasesa konfo se oh media makonfo no maben waso bua me sese mene enubna eni enu akese bansere ene kire se doso ana akodi ahim ewo Benin enu ntisa wode Benin akonfo eni Benin aduro etoto Ghana ho a etisa de wode hia wo besiase etoto trasa ko difference wom every se Benin aduro nya aduro ketwa enti wode akonfo so obeji machinyi akofatuo bra nafa aboba shem aboba no so fa shebo miensa wutiaso a tiaso ye ebeji pew na nso anto da awurade na konfo no kire se wobra brown tie ne challenge ne sa no na esese wono so kire se ampa na konfo wo Ghana no ano aden e wo mpasa so esene Benin de e na brantie wo dwa ne shirt e kan ne singlet ana ogina wo konfo anim ana osana to a ede na etwebe yami a mekwa gogwa akoyie mede edro Benin wo se Ghana tuo tumi anko anim na konfo so kotu yese akurase kamna mahin egeji abrantie no koko etowam adwonko na brantie ye wade Kwadwo presi hallelujah ade na awehu na so dwere ho a wonti ase ha me pa efrisi we ababunu kra o nyanu babia na da babunu mu o dabi se ekwan bi ho na befa so wa na okwan mu oya efrisi bemma wonam ho a wokoba wo ho den na ogina wona so tela ya fa na picture ba ko na ote akwanwa mu no so ka ho na atiefo no mehu abrante ne se de na ote ase na ote ankasa oya guy pa na ade ndi na yesa wotena ase na wo yesa na ebusia ba ye Facebook no so a abrante na wagege nanim wo mpasa so konfo anim no wono na ne video no eda ho no mu a wodampaka ya boni tuaku no a kire se enya asam ketwa na no na ye kasai wo konfo no de aposifo a kire se wadi awu na emom emo no nso aposifo afa ai de akopiem wo mo kire se enya asam ketwa kofi safa video no to so biem wo de jamfo ne no fa video no to so biem wadaroma enti abusia ba ye Facebook no so a abrante na dampaka ya etuo na gu ne kokokura kirein wadafom se team kaja ewurade na mumiantie wabra etuo no to yande ko so wo sin ho no mo ebi oturu abubani bi akeka abubani pete na fusu na ya se ho no beto so wotane wotane so na jana Hey, ewurade pa bobonyom wose asem mpanipa enipa na pene ho asem na etuo ida hoyi enu nti na mpanefo ka se etuo mu osum aboba enhye mukura no ehu na yedi aboba hyemu na edi aduro nko a na edi agidie nko a na wo ewo saa Benin konfo mu a enu nti wa be challenge mpasa so konfo dade bi twa dade mu ampa o Kwadwo presi hallelujah wa hwe video ni kakra okomanya tama hwe bi pa na emu oya se semra mekese yoko na obi yare denden din a wa pra yare sasa wonya obi se nya hode gina na so ekopesu manya bɔ no ho ban na ka akwa na wo se aduro na ye kura ye obi ntese okura konfo na akotese wo wahuno ade a mente ase abrante ne ye no every say huhu mu no konfo na ngasa so wo sumanya no so bɔ no ho ban enti wonya akwasa okwa bibisa na ese obi apesa wo challenge ne nti no
ono so befa kwani asa bi so atumi ama na duro na ya adwuma asana wo de so Okogye aduro no obani ena de obo no tuo so Ghana aha mpasa so den so akumase ne potem ha ya and designer tia de ya hwa bani ni Ghana fo no akonfo de na duro kapa ndi ebi ne wakoye ne but me de minima de kra na sa etu duro na wo de bo no ho ba no de koye de yankasa obu sabe da bio mentiaze se bia elections e mante bia Okogyeabour de abedin kwase asemu a oh dabi ana abrante ne wanyade wana anyade abrante ne wanyade dabi okay unse endra obeka ya ne papa Samuel Usuba afia na oka asasem wi o so bi wo ho no mo ana mo na wo tuo no ono wa tumu se wo ni tine ba bi na wa kwa frefre ne saa na ode naba ebi na wa ye no mama wo ni miss call me na mama miss call we de we de ko ekura anya miss call fra ebuo ma na de ne ofa ne tentem so a we wa ma na mfa ho kra say miss call de anka beto afa nchen wanya de ama me wura ho because e bia abusuan ne da so ablante kama pa se ya tumi atena se ya di wo awisi na se abusuan ene da no so a ono ne da ono no ho so se wanwe ono no ho ene bi kura kosua abusuan no so da bi o you see when now so akọ bani Okogyeabour are you getting the point yeah wa Okogyeabour no abagana edie na ma esi utirim se ma me challenge hwe se duro ne ye adwuma wo Ghana se de wo so Okogyeabour na se konfo na woje ode ma wo bani ho no se wo yini ni a ene nka akọ ho ye dan se eduro no kura no kon mo de ma wa ho na wo be test wo ho no mo de ama enti ye adwuma that's right na okwade ba ko amehu asade ne mu se obi a wogye aduro bia no ade kronti Okogye aduro ni se wode ye no eno ankasa aduro ni fresa na man de ba wo so yes ti obi a wogye ntokwa aduro bia no se nipa no opentokwa yes se ntokwa na ma ye aduro ni ntumi hu tumi a wo nti no ese akotwende ba na wo kona pa obi anu so ma na tofom no hu se yes aduro na adwuma yes aye adwuma sam mi se me kwagye aduane aduro ti me se wo toto amentra menim ndi we je ni munim de okay na dai se me wo ka ba nko menim aha ana se wo toto momone kura na menim aboa ebia na ebia ye pala momone sam momone ye kwagye aduane aduro nti ye nso ye de no na tela de de internet ne so oh but in fact ewo bi aya but aya na ewo bi se no ense dan hamisa sa o comedy hame how se wakọ bani Okogyeabour ya test ama hunu se duro ni adwuma wo beduro Ghana so me be challenge konfo se ne wo kan ye no konfo engage ma me se duro na ye adwuma ekwan ya ofa so no de otumi se entwa ye nanso no ko oyoma ne ba ebi ana nka ye nim bebi obebo no sunsuanso de bebre o man ye bi kwa na nka bebo o man Ghana da chi bia ye nim enti ne kwan bi so no me hu se ha adwen adwen de ha se bi wakokọ kura no wu eya ha bet be ma wo ye nipa wo ye nipa ana ni menu tua ho se wase fetuo na tuo na nkasa kura no bibia nhyem kura no ye de kira so atisen enti we okon ye besre se yakopon ye adon no de ye nkwa kye ne a ye nya ni me beboa ne ye nkwa na ya bo ho ban na yakora so ye onima bi wo ho no ma atu mu se we ye hu hia bra na ye bo no kosa obo obra ye na to to oniama ye a se wan kwahia kamukafo e betwuto de asi uso a na ono obi ankonya manso ma na nkwatwe sekan megina wo so woko wo nkwa no nyame ne bo ho ban wo bekwa ba fa ho adi Kwadwo sa de esi yo hu entwamu afe a ebi nsi o yenka ho asem oni so esi juju gone wrong ana esi boy ya wa wunei wa te sa de ni bi pen se obi Okogyeabour akọ test ewu pen ana no so akoye me madam fo ba ko efe no foli ukopie mu wo western region ho no ma krobi do efe wa duoku eno no we nchiri ne potem ene ekurase pa duoku okome se du ba bia mutumi ye bibisa ne ntokwa a on omutumi twen klante kobana de nkrate twa ne nyonku sei na na se kan na mo na akoshima ye keteketi sei ne kitansem wadi aduro belas mi anga sa ntokwa sie kwayi ase ene anadwe we kipin bi okontokwa si ho nya sem kuma wana krache ne beka kire me se bra besena mfa nkosie kodi asie no di agora etuo be kam nim se agora no pa me no odi mkotena baabi na hwe nyom boy be se otumi pegya kobanda na hwe form etu ni tuo ne ogina ho you see ewa bibia wonu sunsuanso wo be prada kru bi be da bone ama ebia na de wakode no obi adi bi esena wo de yi na fofi antoata nti ye krache na ye no ko enye Kwadwo yento aso ana ye ko eye mrese bedwam no dom kase wa mrese bedwam akasa e kirem ze si amekese no interior ministry no guso ayen hyehye so mbawo made yana no my Ghana
Then Humambo, Jumadi, of course, or my Ghana police service, no, and nothing so military and immigration in Yan Pempen, so we here pass a bedu baby no. Onu be yan Humambo for ni bia my sende, a Jumana Humambo on my Ghana mono, a Timmy Akon. Now, what is about to drop pen and don't come as if you bet them said there be. One of Martin's entry, man who say, I bear tia banjo swaying. One home modern MPs, I would all my Ghana, Mamma, Wadom, Edom Cassiana Fano. One more one some slot to be some man, Mokum Potema. Ghana for being Mamma Yachas, and Manukonum, MP Manukonumano. Moses Sound from Mewura, San Bamba Jumaconum, Nisenti. Sana Mona, Abani Truno, Monin and Yadrin, and in Yadrin, free said Yaquasono. And Yada Ombojo so Ocran, which them say. Sabine person about home modern, no friend nipa. Edokogura ekokowura ahubambo adwumakonu mu amon home modern sanya hwekra no. Obetimi abomodern just anyway advert. E magana fo nyina hunu say yes, we de ya ka ho nsam na nipa wa safatan de kondo no. Ono so timanya kwanya na ode no akwa akohyem na nso se bakoba se. Mefo kuntuna se asamanyoko madom kodi sa adwuma na de a nyame no rekure ni. Enya de obeso ani yekura na nsensem woni mu no. Na deputy minority leader eye Emmanuel Amakofibu a one your ranking member on Defense and Interior Ministry Committee no na James Agaga so ka on be catch there say sansa na man ekọ no sabaya se na adwende o ye cheche no be ye free say de ekọ no etia o man Ghana mamra na nsem we no deputy aye majority whip aye Habib Idrisu wa be kasa kire mu sen sansa ma hodo o mkeka ka no o munya ka free say abane ya na adwo so ko fadom fufuro bi de be wura ho bambo ku no free say enipa woduo bi omoja madwen se nka aka ne no mkakọ wura mu anka ban ebi eje se nka tem tu ho no mo no omanya akwanya ne bi na mpirifo hu se mpenso ya duro no won be hia se wo muso benya akwanya kwakọ wura mu ni senti se na dam kuma ho mase bedon betena to man Ghana so be kankansem bi anim se ni frama nsem se de kire Ghana fo a na se mo tete Ghana fo nsem na mo ka no enim o kire mu se ye nwura bi na moto edigu man Ghana fo eni so ni senti sasa se Ghana fo mo ntungu ba bi pa na kwa na makoma komponi nya de a ewo mu Opinion Dindi Habib Drusu Jimre and some for Kasai Munchimuni. The minority leader had a conversation with you in regards to the security recruitment, and he put out some figures and distorted a lot of things, which is actually not true. It is inaccurate. He's throwing it into the public to cause political tension with regards to the recruitment process. In the first place, the Ministry of Interior is not recruiting any 11,000, 900 and something figures as they have put it out there. It is never true. And also the fact that there is no backlog in terms of the security recruitment. What is on notice or what is true is that the Ministry of Interior only seeks for clearance for the security agencies to recruit people into the security agency, meaning the Ministry of Interior will facilitate through the Ministry of Finance to get commencement for the recruitment. That is why you will see that when they is going to recruit anybody into the police service, the police will do their advertisements, they will do their own screening, they will do their own medicals. The process is for them. The Ministry of Interior only facilitates. So it is not the Ministry of Interior that is recruiting. The security agencies feed the Ministry of Interior about the need for personnel. And this very one, when they said that there's no backlog, the last time they did recruitment, over 50,000 people apply. So when 50,000 people apply, and at the end of the day, those who are successful are less than 50,000. Those who still apply and haven't qualification or qualify on their forms means that they are part of the backlog that we are talking about. So it is not the case that said that there's no backlog. If you say 30 slots each, it means that 30 multiplied by 30 in immigration, 30 police, 30 fire service, 30 prisons, that's 120. Take your calculators, 120 multiplied by 275, that's 33,000. Even what you are talking about, that there's some 11,000 clearance that is given to them, but you're already saying that 33,000 is given to parliamentary candidates. Any awuti Ayo Penia, Nidane, a day, Chese Habib, Idrisu, or no a deputy majority a whip, and I would take Neneno. Yentua Yapam Tobeka Sebono Eswa. Na ye different crapumpune mantam in DLFM 106.9 no. Yenam Yemo at second on Dumasi TV po, and yet Yenam Yem. Near body rank of 4 demon call 4 Kemu near Urampase. Yes, Mikase Bonson Consuna, a moon samani at Waswa. Na ye kwako piemu ewo Ghana ye mra sebedwafie ebiem mene wo ekasai wo my Ghana ye finance minister honorable Dr. Mohammed Amin Adams anta ene watinti monkrata ana ode akwako pie parliament say wo betre emra sebedwafo $250 million eye besia a ban we pese osa akwagie ede ba Ghana hanomo eno nti wo betre parliament ne say parliament ne hwe na wo munyintum se de be ya
saa besia no aban betima kwakwakwagye na nanu si yepe ana mepacho ada eye kane pania na woye majority leader honorable Oseche Mensa Bonsu wode atuga na wo tirem se parliament eje saa besia no tumu a eyade se betimi aboa ban no papa free se Ghana eye financial stability project bi esesa ban no ehie sika na wode eyo ana afekura nso no eye debt restructuring programs aban no eye no se emrahye badwafo ni timegitum na saa besia no aban ne kwakwaje a ebetimi aboa ye papa wobra wo sei chairman Sabonsu Swami MP wakasa no emunsem $250 million facility is a financing agreement between the government of Ghana and the IGA, International Development Association of the World Bank. And Speaker, it is for Ghana's financial stability project. Speaker, it's a critical note in the restructuring that government has embarked on. And that agreement or discussion with the World Bank IMF group preparatory to where we are today was really, it was so it was part of the discourse that we engaged in. So that is what we're supposed to do, to create, to solidify the platform for us. Thank you very much. Enti eni ayeti yei eye kane wopani anu wono ana yedom kese ne ba no dani a woye mrahye bedwani ewo soame asante mantemu yewura wo se chairman Sabonsu ana wo kirem se $250 million besia no aban ne pese okogye no se parliament agitumu a na kire se gaganto amani sika befie nti akwada nso anopa sika sembetima konka ne pa na nanu si yepe ana mrahye bedwani a wote abanwa so edema adakulu ewo from mantamu woye minority chief whip ne di ede kwame agboja governance wo kirim se hwede wo mu kire bi hwede aban ni kire bi enye nansan ya na aban we yankasa mo ba bonte beka se mo ne wo mo a modi wo mo aka eye external creditors ene debtors mo ne wo mo akasa ama eka bia no a modi wo mo no wo mo to ahyeda enu nti eba ne san ana wo mo a modi wo mo ka no wo mo kire se ka no krampo no ba bi wo ho ma wo mo de ache mo ba bi wo ho no mo nso a wo mo to ahyeda na mo sa begina se mo sa pa besia foforo enhwani wo mamuo die nie de wo mu kire bi sim pelefuo ya mpere na empere kira wo bra kwame agboja governance wo kasa no emunsem nie actually goes to the heart of almost every problem we have currently as a country. Over borrowing. When we have borrowed up to our neck, we can't pay. We are going around the world begging everybody to forgive us our loans. At the same time, we are borrowing more. We have gone everywhere. China was last week borrowing, telling China that forgive us part of what we borrowed. And then on Wednesday morning, you are borrowing more. How do you solve your borrowing problem by borrowing more? I don't get it. And I'm saying that the finance minister better answer that question. Don't take that responsibility because it's a dangerous trap for you. In fact, once upon a time you presented a budget here. That year was better. The year that the finance minister came, things went bad. But they could have made you a finance minister. They refused not to. They refused to make you a finance minister. Don't take up the responsibility of borrowing extra money to, help the economy. Enia yeti yeyi eye mrahye bedwani a wote abanwa so de ma adakulu ewo from mantamu wono ana ye minority chief whip ne din ede kwame agboja governance ana wo kire sa aban no wo de besia bo ebegu Ghana ama Ghana no adwere gusefo no adan wo abo besia abo nso Ghana ye hunu ye paye ho ye hwiase mu a enkwada ahra mu ase ha ne yeda na no si yepe ana kane wo pani ano no so eye minority leader woye Tamale South MP ne din ede Haruna Idrusu wono so de tuja na wo kirim se enche ye bia aban wei wo de Ghana fo nyina ati ya pampam akwakwahye International Monetary Fund fo ase say IMF fo nkwada nketenkete abetena Ghana hanomo a wo mo ekire mpanefo afudwuna mamuo na moda so wo IMF mu a eba ne se na mo saka se mo sa pebesia foforo na mo pese mo kire sen MPP amamuo yi asa mo bo besia no be kakra mo be kotogo akwakwaji sika ebe kakra chese ebi abodwafo yina mbeje besia wo ho no mu a wo kire se airtime na we di abruso Haruna Idrusu. Speaker, the Honorable Minister for Parliamentary Affairs is invited to lay a financing agreement of a loan of up to $250 million for the Ghana Financial Stability Project for and on behalf of the Minister of Finance. Speaker, I will know whether he is aware that Ghana, as part of its agreement with the IMF, between now and even end of 2025, cannot borrow
more than 250 million US dollars non-concessionary loan. So if he's laying this, what he needs to clarify is whether maybe this came earlier before part of the creditors agreement the minister reached last week with the IMF. Ghana from now, even for 2025, maximum, Ghana can only borrow non-concessionary up to 250 million US dollars. Then 500 million US dollars into 2026 and is elevated into 2027. So if you want to cover the whole envelope of 250 with this instrument, what he needs to clarify is by his knowledge whether this is a concessionary or a non-concessionary facility and why he wants to lay it. Any ayati ye ayamrashe bedwani a wote abelnya so e de matamale south e wo my Ghana tifedo mantam ne din e de harona edrusu ana wo kirem se aboa kokuo se bi mpanisi se wodidi soro na so wasa be di form a wotwe pa na pampam eno nti sabai we e de Ghana fonsa e kohye eboase e wo IMF na so wasa se wo pe 250 million US dollars besia yensan konkwaje a e yedofuru pe e hadwen yi pa emunsem eno no ye to akase bono so ane ye body awura mu e obi si yifu aso ye na Ghana fo nyina ba kaya na no dwade mu e na Ghana fo ade hia wonum ko basic school ni nyina no na mena kwaso so mbɔ mmɔden no mbɔden ne niam ahodo makoko sua o school mu no mbɔ mmɔden kwatwere ho so hwe den so hwe ni gusu e kwaso na esi amekese no waya kefo ba montia bekasa e kire mu se Ghana kire fo mako edunsia na esi amekese o maso mo pachi se etwi a o mo kwakwa gina mano afiri se BC so hwe no ho mra ahodo e beta ho no akirefo yi atimi abumra no so na West African Examination Council Trinity e kan sa waya kefo no kirem za woni hye hufuro bi aba san hye ne de wo ye okirekire ni ya woni hu kwan se ba bi ankora ne twere nso no betimi abawura ho no mu bie afi mu nso a mo hwe nso hwe twere ne so no nso mu ni hu kwan se mode mobile phone betimi akokowura exam center ho no ekoba ne sa emla no eku etia pa no pani ka se na okirem se na sisi asese ahodo o mode aba no mahu ni se ebi no o mode abumra no so no de o manka so mo pe na wonom eyen na wayek head of public affairs John Kapi wakasa kirem se sana motuo na ebinim tututuo no nya de bebo akora afiri se nso na nkola na tre no o ma wo made akwata classroom na awofo na bo no ho kasa afiri mebebere bedi pempenso wo no madwe ni senti mpenifo pese mu hu mofra no mbode mbo mabo afi nso na o mo tre no niam o makosua ne classroom se no emofo na motia asa na za o montia se na ebehu sade nkwada no gina panyete na sekobasa mo ankasa mo twere nkrata na afi nso mo de answers na koma wono mo de a number za mo chese ni senti o kirem se sana mo na mo tuo nya de o metia se ni senti sa kirefo na o machi o mo na de yemra ene o mbedi pa opeye ni dindi John Kapi ejemre ene sentrefo kasai. We have been able to pick up about 16 teachers from various places across the country. Some of them were picked up by our personnel. A few of them were also picked up by the NIB, the National Intelligence Bureau. Well, so we have reported all of them to the Ghana Police Service. They are in police custody. So this morning, I'm not sure whether they would have been granted bail or not. We've made our complaints and they are supposed to be processed for court. So our rule is that anybody who gets engaged in any activity that is against our rules is first of all removed from wherever they are, and going forward they are not going to be allowed anywhere near any job that is done by their wife. They're not going to engage their services anymore. Any awuti ye head of public affairs Edma Wayek, the day Eddie John Kapi, and wachi ana Wayek opening power we see one more name. Awa sante mantemu aye divan wala nyo agbonyo ono so aka se kirem se ono aka sa bomode na ni kwoti awisie edi a kirechefo ni bi achi ana afenso awofo ni bi achi o mahuni se ne o de answers ni bi eka koma mofra na o mu kirem se nti je ba ni se ya de pa na mu kireyin opan ni kirem se o ma mo chi ono mu podi o mu disika botene 6000 Ghana cedis ede atu o mu trisi so o mu ntue free se na mo na o mu tuo no entime mo ama nkwada no nim de o mo wo no amampenifo atime hunu se yes nkwala we ni mo no won bo ho mode anaso mo ho mani senti no o de kokobode ama agofo na vitati kirefo mutu sana mo so mo twom fanfunu ne ntime mo na nkwada no o munya kwan entire won so hwe. This teacher had met the private schools and had charged them 6,000 cedis, and so immediately we asked for the removal of that teacher. He had another accomplice. She also was removed. There was an issue. You had the town folk coming, trooping in. That happened to be an open center. Open in the sense there is no wall. So that center has been changed, has been moved. So they are moving to a place that is more secure, so that the town
folks will not have access to nothing will happen to the candidates who are writing the exam. So when they go, they should stay off the school campus. We have asked for police reinforcement. If they get arrested, they shouldn't blame anyone. They are intruders. They are not supposed to be at the center. If you are not part of the examination official, you are not expected to be at the center. Any awoti opening pa osi wayakefo anamu wasate mantemo divan walanyo agonyo nene ena wote ye no yento akasebo no eso a na ye bo wayake ho ye bo ho no mo a me ho no mo to say ho mfresa ahimfie twene wo ye yire a wo betia ne ten na kire sa tia ne sa ye bo me ho no mo ate ye da so aginam e wo West African Examination Council wayek na wopani a wono so ni amansa twetwe nkomo yi ne din e de John Kapi eno ana sorry pani Kwadwo praising hallelujah mu eno na Kwadwo abone din sesi ano ne din e de John Kapi na wopani ele ya wada wasa agyina na so e de nsem bia tudwa wo kire mu a wo tete ana akeye se wayekefo no results no de babon so no mo hyeda e fegire niema se na be ya results na be ba no e be so aban a wote so ani na kwati sa se kwan a wo mo fa so mpo ananse wo mo eye wo modwuma no wo tirem se eye for political motivation ase ebia on free senior high no nti aban no ahyeda ko influence wo no mo ayekefo se na be ya results ne ba na Ghana fo aka se oh se free senior high na ya de nti ana nkwada na pass ye wo tirem se sansa mo Ghana fo no ede na nam sai se ya se exams no results ne ba no ase political purposes political influence bi wo no se nya nokure wo se dia kwada no betena se a wo betwero no eno a ando mo fa so a wo mo edemake wo tirem se wo mu dwumadi a wo mo edie no wo se fairness ewom ana afa so no eye standard type of marking scheme eno so no mo de ya adwuma eno nti enya nokure da se results no wo no mo efekire funu ma se na be ya aban bi de for obini political interest nti na wo pene de sansem we nyina to da enne wo bra na wane ensem trofo edi nkomo na wo kirim se wo besre waye ka officials ni nyina se sansem a enam emontres wo no ma obia abamumu efiri se Ghana fo no de wo mu wogidie wo no mo waye kefom se efiti kwata peso ne yanka to peso wani no eye waye kefo ana hwe nwomasuya so ene kire se ye so hweso nti se ne obi kasa an waye kefo na yesa e de ama aban bi agidin a na enya nokure wopani John Kapi personnel I used to for the exam no a member of any sitting government for that matter he himself the experts never there are rules that we follow marking scheme here standard whatever mark yes I was at the mount no only at the mount grade I was at the mount no so no answer na yet the mount there is no situation say ABR because you per se you please some particular government go a marking scheme and say a background we would award marks to people so that they can get very good grades. No, what the standards deserve is what everybody gets. Now we even have a window of opportunity to say we now grade now say who feel so non can also mean 1 instead of 4 you can seek redress and we'll address that one. So it is not to say we doctor the results just to please any government. Nobody with all due respect, then what do we take ourselves for? That means we have no integrity. Wrong. What we do at the coordination, that means that person doesn't even attend the coordination properly. Local coordination, the marking scheme no bar. We are discussing marking scheme. After that, we mark what you call dummies. A selection of scripts from across the country, okay, at different levels, in the ability levels. If you are in your marking scheme, no, you do have a front extra. You've not thought about it. It is not in the official scheme, but it is correct. All right, until your market dumb is now. You'll be able to say, okay, what if I come across a response like this? So at that meeting, Omini now will agree, say, yes, this is relevant, that is not relevant. Enia yeti ye wopani a wono nani amansa twetwe nkomo Emma West African Examination Council waye Kennedy de John Kapi ana ode sansem we atu edwa na mamenkọ Facebook no eso na odoi edifretema ana o se JDM never again ana ka so anso no keke edifre hwaba ana o se no matter the NDC's propaganda NPP will break the 8 ayo mamon Belinda ana o se wofa one Kwadwo Sammy mo hotesan ye ho ye pa na oda so aka Kwadwo Sammy che hu asam dia mamon benso dia
den boyen o say ene na ba hunu sensa na otumi twere twi pa say ono no ko school of languages yo de wo ka akodi ho nwanwa pa waben ojina ne na so and Robert Gameli and also offer that Benin medicine is just a herbal. If you need some, let me know. Pierre. They say we Benin a Drew brand ambassador mbwa. Anna safe as Bonnie was say hello Okogyeabour ne wo fa say. Metie mu hwem live papa na DLFM de ka say bonu mu da ho clear. Yada say Anna Abbas Austin and was say next time if you think life is too you come and try. Abrante na say no ka say wo ka say nkwa eye mienu. Anna Baroski odi Francisriwa and also Dr. Alhaji Mahmoud Baumia gradually making NDC unattractive. Yada say papa and also the buyer na Richard Kwabena Apia and was say oh my god what is really happening nyasam ketwa and Kofi Parliament with the Agona Bobikuma Apa in the Central Region and was say Ghana nti enkosi da ben Ghana was say nti enkosi da ben pa and was say greetings en confirma dwumafo na Kofi yanso age so ofia ha na uko US memu so anyasam ketwa any US memu information center ba ko agi ni din pa we a human being information center Charles Mante was a news made palatable by DLFM 106.9 the best of all that's papa and was Kwadwo was automatically medically good. Oh, okay. And was it make kind news no back see a mini book. Some may rapu. Yada say enti Grapani Charles Mante yada say US was it say promote Ghana pe na automatically wakọ relegation godwumam. So bodeuro. That's right. Onya kọ relegation godwumam sa no a wo tia kopem se beka se abra wansa no asoso. Enti yada say nyame nshira papa Grapani na Hansin Diodu and was see good afternoon Okogyeabour Kwadwo Sammy na news no de anya asam ketwa agiba bia ai eye prekese jane do yafiti kotie ye ho bedi afie mu sam yakwesa asante jene no and was say greetings goes out to Kwame Omar Taylor amkasa koya and was say I am watching you live from Downsuman Atomic Hotel yada se papa Anna Gloria lie and was say wofa yanka toa pa yanka toa peswa enti abusua kaseba no yede so atinkunya mo yede ema woni mu de sano manam na sabe ya woda ni nyina no nso fix my right company limited me pacho wo ka no bia akonya accident akopem obidi akotwi ana hu ni sasai woni so eduru fix my right ya enseye ya demo no papa enu nti accident cars o de ba ye besiesie ama ho ebesa ya mu no biem ana engine turning overhauling body works oven spraying air conditioning service me pacho da bibia da fa car ho de fix my right company limited ye nyo waboafo nkrato ye ba ye beto aso. Hey, anokwase fix my right adwumayekoi ama omanfo ebo premai etwetanga egu yeso okrom ha papa se eja Ghana ha wo mu ni abenfo a wo mu sisi accident cars man ye se car ya manufacture na neyia wo mu bomode eye engine tuning overhauling body works oven spraying air conditioning service upholstery electrical works automatic gearbox repairs maintenance na general car servicing bia se wo car dada anase asay na pese woton fra omo won beto e de amount sesia won woton car beto car ma free so your customer dia e na so the accident car ba on be ma car fofo se etwi enu so free sheshe fix my ride limited e chi kwan wo Accra Academy School no enchemu ho Odoko police quarters kwan no so Atiko Junction Goyo fuel station no echi Kaneshi Odoko highway 1 crime fresh 0303 944 880 0202 227 660 0540 556020 and our website www.fixmyrightghana.com. Fix My Right, own the finishing. DLFM 106.9. Ya makwaba na yetu akasebo no so Dr. Matthew Opoku Prempe esi amekese no Dr. Mahmoud Baumia abomani abonidin so meboa no my Ghana akunwa kase yo mampani akunwa enche bia na dankwa kufuado Ghana mampani be soro nkunwa se na se je o mabomaden Ghana fojo mutum dia
Makakoto aba e de ama wonom. Na napo emra na mkoko gina simpie so wa sante mantemu. Ana no chese ne ebina de twa mu e wokiton sabosom da na to so nkron. Na okeka kaka ne nsema ne obo na dankwa kufuado na baso na okeka bia no so na dankwa kufuado de papa yi odi twam efiri se wohwa mampani abo manga na so abedi so abakwa ne de a obi ne wa ne sase na dankwa kufuado o kire ma kosi sempo se osajefo Dr. Kwame Nkrumah mpo si bibia manyukwe mu amode hye o kire mi se ono kra no modimbo bebo ya Ghana fo eto no se osajefo no mpo no na dankwa kufuado si e kampuntu dwuma de a Dr. Kwame Nkrumah men babia na po kan se mo pe na Ghana fo se owura na de na wuye nsema keke de ase we yabu yenso we de agi yensem kra wona mu kire mi se nsema wo keke ka no ni frama se mefiri se wo hia osajefo Dr. Kwame Nkrumah na mode mo boy ni nyuma bi obi no man Ghana mu na aba bia ni ho mususu se obo man Ghana betena ba nwa so no waje bida ni senti waso afrafro pa de anka Dr. osajefo Kwame Nkrumah de aba na po ko mo sere se nkenko hokra na po enra da nyasim ko mode ya se ne oko eye jeze wasa kru pompotem ho no na se ne onyine popo a ono ye omahina owo jeze wasa amanfi traditional alien eye tetrete okuamo asechimoto so mienu na okwasra na okase na okirem se na ba ma be yensra hweda mbaye na moma boa me pa mpaibo mode tamachi ni ade asantefo ene wasafo ye pe na modo me se mo angasa mo banti no mba be kira ma ba damase mpa mbode tamachi ase amekese na danko kufuado obo adwumade na finso ono angasa na doba Dr. Mahmoud Bawumia wa pa me se me mwa na yenkopre o manga na benjwa okase na osan kira no se nsema wakan no nunu ho de firi se o manga na yatimu no woka no kura pe yesu pedede afi umu ade wo ya homaso enti Ghana fo de wotwa nkontompa na ya hiem na ya boye nsem de mo se pa na wakase dabi san nsem na wakan no dika efiri se wohwe omampani ahodo mabedi o manga na so no de toto eye omampani na dankwa kufuado ho a obi ne wa ye ne size kwa na dankwa kufuado ne senti nsem na waka no wantwe nsan ne entwe nsan atene efiri se de wakan no kura pa na waka de Ghana fo munso me dankwa kufuado de onisa so manga na mu na osaka se no senti na nanom do to so mada se bebia waduro no omompampa ye mfanta na chire firi se onyampa ibo pa emu chire mu ni me no credit komo phone so say ye pedania ye den yaba na adwuma no ususu a na afa baabi na eye me de se de nyame nhihye na ye hihye papa enura na president Nana Addo Kufuado na vice president Bawumia nya abre tuda se omo de me ko Kumasi ahemfi na omo yimi ama Ghana man se Addo Kufuado no na ebusa wase o ya ba kru na akota baabi oni every politicians ya man yourself no ayemfie 9 na Nana Addo Kufuado mo kana chi ama di obetimi aye bia wa ye wo Ghana empo Because Kaya say Ajima no Sibone. We say if it's Ghana 1957 by from Kwame Nkrumah. Ebekane a baby no way Juma chain another Danko Kufuado. Na ja Ochiswa akaya amanyosem aye no nana okado kra yeso wedi so ade. Ucha ntra ni abusi ama. Mobile me munana ne me. Mo amfa ntro ene ehu ne shemi mu. Ti enra no bi me che komasemai. Ena me ka che fifi be na nsam ne se. Iria so be me na da ho na me de me ho be kire me na ntitibu no emwaye de me fi ene de na fe e adekro me na tru du na no wasamayo na dance mayo se cheu enya ya adekro enye kasa mu kai min chichi ma so na mate me na pa na onye nchen ti na me ba ha ba se mbe chia eni a woti ye presidential running mate e de ma MPP amanyoko no Dr. Matthew Opoku Prempe a ye twanitia na po nene na wote ye no Okwatia nana okwatia nana no mo wase krupon wase mamfi eno no wase krupon potem ho no akaye mantemu okay no so de wakan ne de na dankwa kufuado ni saso oni size kura se kruma modern gba agwa boni puntudwuma de obi amen ba bia kura se mampani Kufuado eye kaba anka eye de ye frena wa mu ni bia de twa kofom no sa se eno ne ni size eno ne na ma ya ne hye kura eno no ye measure sa na go fitela kura ka ho asem kire mu wechire ozo mu se ma ni frasan tale ne ntoma na ne bia se sa kaba no ye mfa tape measure nto ho nte ye unmeasurable kaba
a song why battery. Say the best year you are a friend or bring you my worm. There's an damn good for Donisaso. That be the bonus. That's right. Or boy, you man. Now, pa. Yeah, a boy, you man. I mean, Shrano. Be the Joe. I was here and yapram to break us a body. I can carry my what say. Now, Sunday Sam's concert and what they run here, boy. Who say to quine, a quite the moo, me part of Chroma, you would have robbery talk. And when for any them, I won't go for us what in a cobo brandy be. Now, when I ya abraba or quacobo. Now, Quaco said them, I won't crater somehow. And unti Sunday Sam's concert, they say, bra. Now, over a horns and some 1 year from now, now a Britia wemu. Within a shortest possible time. Now, I at the amount. And when it is open UK visa, Canada visa, Dubai visa, Poland visa, Croatia visa, Greece, and Serbia. Me part of work permit, I can't hold the man out no. Me trust to me crack tight, and until the models on Bishemu, and I said, I'll call Suadia, and now post our call for visiting her. The Indian South Wally Betrim, our fan call barrier, as of fan our Ben Wise Park Hotel. I am one for 0244 291546. Me part of one Abua for Kwadwo Nhyiraba na afei Apakai G8 Atenase. Latest from the world of sports. Makwantu ohun eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya daje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's concert na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintreo Sunday Sam's concert edi Britia webi ebeje wo visa ama wo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradie, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchire wo mo echere kwan. Sunday Sam's concert ewo Ofanko barrier, Asofan, our Ben Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono mo a. Free number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeji ehudi enti, we connect dreams with opportunities. E manenye wadwendwen, free wonom na nso bedi adanse media. It's official. DLFM 106.9. Abusia enawie mayen samawa ha en samawa kwa bamfamra DL 106.9 FM kasafiri so ene yawada ewia prem tobre kasebo so emrewie du se busia esinkunya na gudie wonso nsema ko ene ne ba na busia yede besomo Ghana nsemwa ena nkrofo nkro so de latest any exclusives no ena busia ya boabo no andawie ye begibre ne yede asomo wo sonfo enawie eye me ayesu ano de hye Apakai GH the Blessed King me na mesinkunya me de nsem no eba beda on tantam so ano minsi from na mention nsem say emfam fifi emfam ade mention say emfam fitim Ghana na ebusia onim say Paris Olympic Games no enche bia hye ewo man a ye friend France na endra na team Ghana etufi Ghana ye de yani chiemu ewo Strasbourg ewo France eho ene ye ko start in training na ye fiwa ye remo ewo Paris ankasa na Olympic Game no hye na meno kase nyame ncha de endra team Ghana touch down kama ewo Strasbourg inde no bibia edida na akwemo na first badge no ena touch down ewo Strasbourg ewo France na athlete no ya abaiwa ye friend Rosie Yeboa high jumper ena 6 officials county 7 contingent ena Ghana edi erem as first badge o makwakodu France ye de won komo edi atu anim na team Ghana kra no obi baby sase athlete ayin ena ye di remu ewo Olympic Games na se na athlete ye di remu no eye makumako enkron se NTM Abdo eye Samimu ebeko 200 meters obenya Benjamin Azamati obeko 100 meters na wasa ko 4 by eye 100 meters na wenya Joseph Paul Amwa ono so beko 4 by 100 meters obenya Isaac Bocho obeko 4 by 100 Fuseni Ibrahim ebeko 4 by 100 na Edwin eye Gadayi
bi enso akọ 4x100 obenya abayiwa ye friend Josely Mensa 500 meters air swimmer obekobi ena Harry Stacy enso ebeko 100 meters swimming ena obenya Rose Yabwa obeko high jump inti athlete mako enkron ena Ghana yede remo ewo Paris Olympic Games obeko akọ compete ahwe so betumi age medals awodo yede ama team Ghana yede nsem ere ato anim enne awie ewo Kasiebo so na yemfi team Ghana kachia yenremo na Kwesi Appiah ne wonsem ababe buburuja after say yekoye AFCON 2025 draw na Ghana Asia omaya yefeni Sudan na Kwesi Appiah coach edema Sudan national team no na oye GFA ESCO member na Abdul Karim Zito coach edema Drinsase na according to Karim Zito no osi ono de otai Kwesi Appiah chi 100% na Kwesi Appiah stay focus na onkana nuntum na onye na adwuma na so she Ghana fine Ghana so she na fine no de enkrofo ekika se on resign no oni omunya adwen osi na GFA no omunim se Kwesi Appiah ye coach on any day obetumanya adwuma na so of file for nomination se person contest GFA ESCO no omu jan mo contest here enti wa contest na we win a afedi eden na asia akwakoye nsem bebre osi obi anja Kwesi Appiah no nya na adwuma we ni nsem a Abdul Karim Zito Drinsase coach eri atudwa yede amao ewo Kasiebo ne so enewe na Asamoah Bebijejan one of the finest players Africa yenya former captain edema Black Stars of Ghana na yekobisa Asamoah Jan say AFCON wa bododo na or records bebre na wo AFCON na AFCON bena personally no ono Asamoah Jan ebeka say ni favorite AFCON tournament awako na Asamoah Jan so we on kasambre 2010 AFCON ya ball Angola Ghana kopiemu final unfortunately no ye lose 1-0 to Egypt no ono Asamoah Jan beka say ni favorite ever AFCON wakobo we ene nsama Asamoah Jan eri atudwa yedi amao na ukwada edi anima ebe na democracy cap no eba so according to parliament no almost year started practicing democracy our parliament in 30 years ni into omo the house ene kotoko na abom so nkowo sa game no Accra Sports Stadium na right honorable Alban Bagwin and a speaker of parliament or sisa democracy cap na eba so between Heart of Oak and Kumasi Asante kotoko no ebe promote peace essence enchebia no Ghana ye koko to about 2024 nti sa democracy cap na eba so between Hearts and kotoko no ebe tumi e promote peace yede wonsam ede atwanin na uram ewo Egypt omo obobo ko kasie bi from Zamalek na oba Ghana uram our media marketia omo left back bi onim bobo brutal ye friend Fatao Hamidu na Nancy Akra wenya Blasters collab on so many occasions na reporter eba yani se Zamalek for no omania brese jatabunu no omerum awotima ye friend media marketia so oma brantie ye friend Fatao Hamidu no onim bon bo onimpia enti omunya na ombefa no na waba sia kan ede amom ewo Egypt ye don komo ede atoanim enti bibia tutodi India Fatao Hamidu ewetumi ewram awo Zamalek akache ewo Egypt ye don komo ede atoanim na ndra ena medebe tuanim se Samantes om captain ye friend Yimano Keyeke no wawuramu ewo Seginda Black Stars ewo ma ye friend Tanzania mu ekosia kan na washa jesi kura abogem ede amaboboku ye friend Seginda Black Stars ewo Tanzania nemo no ndra boboku ye friend Samantes ede nkrata aba bonti se bo omo de omo nim sa brante ye friend Yimano Keyeke no that's why omo player omo ntone ne entono china ento omo de omo nim kwan ya baya abrante na kopiem ewo Tanzania o si akan ede ma Seginda Black Stars Ghanaian class ene awonwasam de ebi enu anie yero wonsam ede amao na Ibrahim Sani Diara former communications director ede ma Ghana Football Association na Ibrahim Sani Diara so futu sembe ede ma young players pure Ghana and the player be pure Ghana o person di nani chenwu amanoni no kosi akan o se obesere players ne se omunya botre na omu mature ewo Ghana system no na omu pass through Ghana system no eba ne se beboa Ghana ama yetumi di omu agigi nkruwa ahodo for teams ahodo and even national levels and san omu mature omu di omani achemu amanoni na se player ni pia na opeso kwa amanoni de emwa young players munya botre na mu mature
Achio ewa Ghana Ibrahim Sani dia na futu sama odi ama Nana ya waponsa former CEO edi ma Kumasi Asante Kotoko kono na uremo ewa maya ya friend Moldova mu One ni investment company ye from Samaritan Investment Company Limited. Omo kofa bobokwa ye friend FC Petrocoup last 6 months and omo kofa bobokwe na last season omo the FC Petrocoup eji Moldova League no eji Moldova Cup omo de omo kra qualify ekobo UEFA Champions League playoff na endra ena nana aponsa ene ni investment na de kra taba bonten say after 6 months no omo ne bobokwa ye friend FC Petrocoup apart wesa yere won komo edi atu anima aye nsem buburuja na CAF Confederation Cup eye prelims no ende no draw no enya to dwadada na bobo kwa friend Insuateman FC omodi omani chemo ewo ma ye friend Chad na omani Elite Sports Football Club ede prelims no edi akwakobo ani wa wo be hye no na o qualify akowanim eye Champions League de draw no guso ekoso enwumre ye ba yere won komo edi babatu ani clubs no eguso omo prepare enti friendly games awro ekoso na Kumasi Asante Kotoko nanope omo de friendly game bako aboso omo ne Double Soccer Academy ena edibo ani Kotoko echi omo bome kamiensa emo omo timu mienu Kotoko goals no Elvis Cheba for Eshebi Peter Amidu akwa Eshebi ena Abdul Karim Yagup enso etumi shebi ayero nsam ediama sanso na Samantes achi Golden Greens FC abome kapole ensia omo nso entumi antia ehun ensem enono a yedi ama na uram ewo Hearts akachia ende abrantia ye friend Enoch Morrison no discussion eguso ekoso say Hearts ebetumi assign former Kotoko midfielder na wababesi akan edi ama babiani Gold Stars akonfirm say officially no oma sign bofo kwata no omo goalkeeper ye friend Yimano Okobia wababesi akan edi ama yedo nsam edi ama na yewura ni ya money tew ewo Euros no any Copa America nedia semi-final games no endra ebi toga na uram ewo Euros na endro mo semi-final game second game no etoga na oma ye friend Netherlands England eche omo bom kamienu amo timu bako Xavi Simons eshedman Netherlands na Hurricane any Oli Watkins eshe 2 goals no ede ma England na meneo kase England akopiem ewo final we a back-to-back Euros final for England 2020 omo koye omo lusie na 2024 omo ko now the final is set kwesiada Empire Ebega your man your friend is Spain omuni England and the final no at the ebe tam so enye game ketwa ebe big game by all standard yadosem at the atuenim na ebusia Copa America nenso no endra one game eto dwa IS semi final na Uruguay no bia nim so omo no ye favorite na so Colombia echi omo bomeka bako a omo ntuma ntentime no kase Colombia so ebuki omo ticket akopiem e Copa America final now Copa America no almost so final no is set the Abicelestes of Argentina and Colombia na edebeboni another big game eba so ebusia yede won some at the ama Bayern Munich are confirming so officially Portuguese defensive midfielder ye friend João Palhinha oma sign no omo di sika 50 million euros and sign no from Fulham 4 years contract until June 2028 and omodi ama brantia ye friend João Palhinha ye de won some e de ama ebusia yamfa gudiem nsam no ensi na Okogyeabour mpra prechire na ye nsore so me media gudiem nsam no e de ebesomo di ameje so no eye ayesu ano de hye apa kanjih the Blessed King Isaka or a Shaiman Washington utie kasebo in the way maminchia over to you Okogyeabour. Mera se Sukuru Sarakurukuru Sports Stadium Ambassador Apakan GH Ayensuano for boys prefect. Honorable Teddy see we feel brutal. Oh yes, a man so me feel no. Down anywhere no. Na ye di no come no. Sure. Ye wie ya na ne manager frame. Okay. Some catch was almost monitor you media. That's right. Ti ye wie ne manager your friend Mr. Yaya. Mr. Yaya ono na oye Ayesuano NDC secretary. Okay. Enti ye wie ya na Mr. Yaya boma homam so omutie me.
Honorable Senche bia obehia. Honorable Teddy. Aye, o se enche bi. Omoko asen of by election am say honorable pesoloku pa. Ye wurade. Enti ebusia ka se won ye boso nkakran de ba. Na mo men re mfi se. Nyame ya domu a September bosom na ye ba besimo no. Ewurade. The month of memory if we say the living legendary, the lyrical god, the romantic singer, Daddy Lumba, Enyemfishia Edusia. Kwadwo Jesu hule. That's right. Who said I'm Jesu no? Ahwiase for any so no. And I saw Malon na dafo na me dem sorry enne. Enti nyamenya domo a me pacha yam papa woda no wan fa ho anhyem bia na kire se you are weeding for animals to eat. Kire se wo do amemoare. Enu nti ansa na beka ho no ba ye Facebook no so a wo be hu se apakan enya apakan Kwadwo Sammy na hye. Kwadwo Sammy ehya tade bi kovi fato osofo so me mo wo be hu t-shirt ya ehye Kwadwo Sammy efe papa we anaye the official attire aye didi yam papa the living legend, the highlife goes. Because meka badam. That the Lumba atade when ye di AD ni 60th birthday. Enunti so person won sa etimi eka bia bomoden. Na tie me pa nkomo no mo de bomode so be friend number 0579 28 41 81 0579 28 41 81. Me pata sa t-shirt no person on second bia na wafre anase se wo pe details bia about yam papa birthday no a na afi we no so Kwadwo ebedi no wo Bayview Bayview village ehwa na ebedi no ewo Atomic Junction here that's right ehwa na last year course no that's right afi we so ehwa no ma na ebekọ that's right na ko se mu ode pa na se ebi su bekọ so Kumasi o se we no birthday ton DLFM. Singer ton penifo no se be ya Ghana ha na aduane no na muntwam kura sa ne yeni ni birthday ye de na e ba so no that's right ntino mo atwa mo de ni mo kura that's right enti bomode se Daddy Lumba at 60 t-shirt no won so nsabeti ma account de na wo pe bia me pa cha DLFM DLFM no ye wo North Legon direct opposite Wisconsin's International University College me pa cha wo North Legon he ya Agboba Junction na wo de wani akirem e wa ha woduru han ma wo bia kora nkyerɛw sɛ DLFM ni san san panisi aboa no wode ni din ana we na afuo enu nti sɛ wo pe t-shirt ni bia Daddy Lumba at 60 enu bi ana hye Kwadwo Sammy a wodi siwe na ho mfemfem na wo so sa atimi aka wo de pa firi sɛ saa da no sɛ wo nhye bia wo betom Kwadwo okon sɛ wo nhye t-shirt ni bia Daddy no wo betom ebe ha adwen ma nti bo ho modern sɛ wo nse beka bi that's right eno wonya ahye ne yehu ba bia be hye obi onim sɛ wo kan ye ma na enu made ba ko bi ama me bi ye na hamache ame bai sai okoma me menimu ne da me firifi a me ba wo hia me o si ye Daddy Lumba ni e o hwede dino se no ho afo ma fe no papa ma me se do ni mi din komo na o kan ne se me kire ne se ma ne ha na ho peso ohu na Yankopon ya adoma September 29th no me hia yen ewo Bayview village yes Atomic Junction here that's right nti makache no beba nti mo amutie nti mo ho modern se we no e dansi ti natural sa atade na ehye wo no wodi kodi konkunte wo se wodi atade ndi konkunte oh dabi Daddy man so de en konkunte ni be di a mo hye da ye de bre yen sanity Kwadwo Sammy yes ene kofitera abefo amehia mo enti bomode na fra 0579 28 41 81 na won so nsa enti menka atade ni bi pa champion kofitera de ko Facebook no so akenkan fo nso ye nambienu China ni Kwadwo Sammy ane sie